So, iya ko yung appeal ko kareng kaya katamong manungkulan, ne? Sana uli na nining may diskubre nga ini sana rin karelang kani-kanyang balen ang po syudad. Maski malatiya mong building, lugar o nano, pakibalwan na naning malilari. Nungali, maging kalupadere pora. Hinihinkayaw sanang Rene Romero, past president at kasalukuyang direktor na ning Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PamCham. Karing lokal na kapanibalan, kaya rin na ning panga-diskubri ning illegal na mega pogo hub king Porac. At tatanda ng metong gay Romero, karing tinagon king mera patasang kunyang panlalawigan hearing inyang June 14. Nung ka rin meto ka rin posibleng pamagkulang na ning Porac LGU, king pamag-regulate king pasilidad king Sitio Pulong Maba, Barangay Santa Cruz, operate na ning Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Bakit sumantalang sila sa bayan mo? Ayaw kang papasukin? Nasa batas na kailangan inspeksyonin lahat, either private property kung may hinala ka ng may illegal. Wala silang karapatan na bawalang kang pumasok sa loob. Bakit? Sino ba sila? Binili na ba nila yung Pampanga? Binili ba nila ang Porac? Apparently, ako personally, bala mo, dakalya pa kulang, kaya pa gobyerno, in Porac Local Government Unit. Kasi, malino naman, karetang records, ay ilang mismo, mig-submit. Dakala kulang, dakala misasalangsang, pati na retang staff na ning munisipyo na ning Porac, apparently, bala mo, malililila karelang sagot, karetang kutang dareng kaya katamong board members, sampoy vice gov. Yung pilit kong kukutang, bakit? O tayo mo pinilit? Kasi, akit mo naman Burin mo sabihin natin, kempi bale-bale mo, ating biniling makanini, mo pakibalad ng bombaya o mag-spray ang laso no. Pasibayan ng PEPA siya sing leader negosyante atin niyang matsurang epekto king business climate na ning probinsya reng panga-diskubri da ring illegal na pogo. Huli na nito, nigagana ka kami, puta kayang kasabi nila kanini reneng bisa mag-invest kaya king Pampanga. Potang-kutang data na ano kaya yung sagot mi. Yang pag-aralan mi no makanano. Kasi normally, deng mga rula negosyante, deng negosyante pupunta keti. Normally, deng alwa magpasyal laking Chamber of Commerce, Pampanga Chamber of Commerce office. Either mangutang la, manyad lang survey, manyad lang kanini, or magmembro laki kami. At tatanda na inyawad na ning PamCham king sangguniang palalawigan o SP, ay ibaning operasyon da ring pogo king Pampanga, legal man o illegal rareti. Aparte kasi king alala kanungayang bagdeti king ekonomiya ning lalawigan, maging lalamang pugad deti karing mialiwang criminal activities. Pag-aralan at ikonsiderare kanu iti ring SP members. Agpagpakang Romero, aparte karing manungkulan, manwalaya naman natin lang responsibilidad ding memalen ang magbante karing mga palyari king karelang paligid. Pero sana, payandaran tamo mo rin itang pibale-bale tamo ini Dapat lingapan tayo ang pong inaway bala mo i-secure tayo. Patsetin tayong higit. Nano pa tayo kami, patsetin kayong higit makaya agad kayo pupunta kayong publiko. Samantala, alapang petsa nung kapilan niya ibalawos ing pamagbusisi ning SP king illegal na pogo hub king Porac. Ako'y kayong talasuyo Jennifer Salenga ating pusong makabalen.